Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima, halaman 28. Kelestarian dan ini buah daripada kesabaran. Jadi Iqra 1 belepotan, Iqra 2 diulang lagi, Iqra 3 diulang. Alhamdulillah, sekarang udah Iqra 5. Mudah-mudahan terus lancar ya, semangat. Silakan Kak Lestari. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya boleh boleh tak Pak Ustadz? Saya nggak pakai handphone nih, nggak pakai Boleh, set. boleh. Bagus, boleh, Boleh. boleh, boleh. Oke, Pak. Boleh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahum ainain. Lahu, jangan lahu. Alam Ulang. naj'al lahu. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Kemudian. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Kemudian. Ya wailana inna kunna togin. Ya wailana inna kunna tagin. Tusuna biha audain. Tusuna biha audain. Kemudian. Wa huwa khairur razikin. Wanya pendek. Wa Ini. huwa khairur raziqin. Ulang Pak Ustaz. Ya, boleh. Wa huwa khairur razikin. Wa huwa khairur raziqin. Kemudian. Inna ilallahi ragibun. Inna ilallahi ragibun. Bu'dali qaumil la yu'minun. Bu'dan liqaumin la yu'minun. Wattaqullaha wa Wanya pendek. ati'un. Wanya pendek. Fat, fat, Wattaqullah. fat, fat. F Fanta. Wattaqullaha wa ati'un. Wattaqullaha wa ati'un. Wa ma massana min lugub. Wa ma massana min lugub. Kemudian. Kutila ashabul khay Kutila ashabul hudud. Hudud. Ukhdud. Kutila Kutila. ashabul Kutila. Kutila Kutila. Hmm. Kutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Kemudian. Min ayyi nih Pak Ustaz. Betul, betul, betul. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in.
Min ayyi syai'in khalaqah. Illa marrahimahullah. Illa man rahimahullah. Sayaqulu. Sayaquluna Sa- lillah. Sayaquluna. Sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Kemudian. Yuti malahu. Yuk tekan. Oh, Yuk di. Yuk di yuk tekan. Ha. yuti malahu Yuk di yatazakka. malahu. Yuti malahu zatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Diulang kak. Nah, yuti malahu Ya. zatazakka. Yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Kemudian. Habis. Kemudian walab. Walab dhalin. Waladhalin. Ja'atis so Ja'atib. 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 Gitu. Ja'atit tumatul kubro. Ja'atib. Qammatul kubro. Agak nyamber. Ja'atit tumatul kubro. Qammatul gitu. Nyamber nih. Ya, Oke. ya. Ja'atit tumatul kubro. Ja'atit tammatul kubur kan nyamar-nyamar yuk. Ja'atit tumatul kubro. Kurang. Kurang. Ja'atiop tammatul kuburo. Ja'atit Atiop. tomat. Ja'atiop. Ja'atit Tammatul tomatul kubro. kuburo. Iya. Kemudian. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian. Wallahu ghaniyum hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Kemudian. Fa'iza ja'atis sof. Sokoh ya Pak Ustaz. Tokoh, iya betul. Fa'iza ja'atis sokoh. Pendek. Sokoh. Fa'iza ja'atis sokoh. Wa idza ja'atis sakhah. Wal amru yawma idillah. Wal amru yauma idil lillah. Wal amru yawma idillah. Kemudian Wa kulu miris. wakulu Mirziki gitu. wakulu mir rizkih. Nah, diulang lagi.
kulu mir rizki. Kemudian Innallaha balighul amri. innallaha balighu amrih. Lanjut Pak Ustaz. Kemudian lanjut bal huwa. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Asyaitonu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Asyaitonu sawwala lahum. Bukan. Sawwala lahum. Bukan sawwala. Sawwala Sawwala lahum. lahum kan. Heeh. Ya lagi. Asyaitonu sawwala lahum. Ya. Asyaitanu sawwala lahum. Kemudian. Inna lana sofun. Wa inna lanah. Wa inna. Ketinggalan. Wa inna lana sofun. Wa inna lanah nusaffun. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Kemudian. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yadu'ul yatim. Innahu kana Minad. minad. Innahu kana minad Minaddallin gitu. Minaddallin. kana minad Hanya pendek. Innahu kana minaddallin. Ulang Pak Ustaz. Ya. Innahu kanat Hanya panjang. Innahu kana minaddallin. Innahu kana minadh-dhalin. Innahu kana minaddallin. Nanti diulang-ulang ya ini. Maaf ya Ustaz. Ya ada Pak Eka tuh. Pak Eka udah pinter. Nanti saya belajar nggak baik. Dia juga dulu belepotan terus takut. Sekarang Masya Allah hebat ya. Tuh. Itu modal dari kesabaran, ketabahan. Dan sering nolongin saya. Dia bilang, Pak Ari, saya tiap hari nyetetin. Berapa gaji saya? Mbak Eka, sudah nanti gaji saya. Terus. In aradna illa illal husna. Inna aradna illa illal husna. Inna aradna illa husna. In aradna illal husna. Inna illa rabbikar ruj'a. Bagus, tinggal nyamber dikit. Inna ila rabbikar ruj'a. Ulang Pak Ustaz. Ya.
Inna ila rabbikar Rabbikar. rujaa. Rabbikar. 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 Inna ila rabbikar rujaa. Inna ila rabbikar ruj'a. Ya ini Pak Ustaz. Ya, Wasof gitu. Sof. nyamber. Wasof. Agak susah di sini ya. Agak Ah, nyamber nih latihannya. Was, nanti Eka tuh pinter tuh ya. Pak Eka tuh dia makannya kabel, dia kenceng suaranya. Saya juga kalah. Was, was, sofati, sofa. Bagus. Wasofati sofa. Kurang soft, kurang hard, itu soft, itu lembut. Kurang kenceng. Was, was, sofati, sofa. Kurang nyamber. Wasofati sofa. Bagus, fa-nya panjangin. Wassofati sofa. Fa-nya panjang juga. Wasofati sofa. Nah, begitu. Kemudian fazza, fazza, Fazzajiroti zazza. fazzajirati, fazzajirati zajro, Fazzajiroti zajro. fazzajirati zajro. Kemudian Kan TV. eh, Oke, mana tadi Pak Ustaz? Mana? Nih. wakafa, wakafa, wakafa. Wakafa billahi syahida. Billahi wakafa. Billahi syahida. Ini agak hal yang baru nih, agak banyak tasjidnya, banyak mannya. Wakafa billahi syahida. Wakafa billahi Bil bil. nyamber. Wakafa billahi syahida. Billah lanya panjang juga. Panjang. Wakafa billah wakafa billahi syahida. Panjang-panjang. Wakafa billahi syahida. Bagus. Kemudian. Wal wal mu'tafikata ahwa. Bukan ditekan gitu. Wah, mau tapi enggak nih. Nah, ini agak perlu perjuangan. Wal mau tapi kata wah gitu. Wal mu'tafikata ahwa. Nah, udah lumayan tapi masih sepet itu ya. Masih sepet berarti saya pelanin. Wal mo dafikata. Wah. Wal mu'tafikata. Wal mu'tafikata Kayaknya pendek. ahwa. Yang tadi yang betul. Wal mo Oh, dafikata wah. wal mu'tafikata ahwa. Iya betul betul. Lagi. Aduh kecelak. Minum madu, dikasih madu saya sama Mbak Emi diminum. Nah, ayo, ayo. Wal mo Oh, ini madu. Madu tuh manis, kalau di madu pahit. Madu pahit. manis. Jangan di madu. Wal Wal mo wal wal mu'tafi wal mu'tafikata ahwa. I-nya pendek nih ya. Tadi yang betul. Nih. Wal mu'tafikata ahwa. Ayo. Nah, bisa Wal banyak. wal mu'tafikata ahwa. Pandai. Jadi dibaca di sini, ini tahu nggak kenapa saya stuck sampai sekarang? Itu gara-gara orang belajar Iqra 5, Sumini sama Arum tuh dulu. Saya bentak-bentak. Karena memang susah. Dia tasjidnya susah.
Kakaknya cepet deh pinter segini ya. Susah, salah lagi, salah lagi. Yang tasdid ketuker-tuker dia. Yang nggak ada tasdid ditasdidin. Yang nggak ada pendobel. Yang nggak ada pendobel didobelin. Ketuker-tuker. Nanti Akhirnya nanti saya kilo bantu. 6 belajar dengan Mbak Eka dulu lah nanti. Ah, iya boleh boleh sama Mas Ridwan. Memang nggak apa-apa sih Kak. Yang penting nggak usah banyak dulu aja. Karena Heeh, memang satu perlu lembar satu pengulangan. lembar. Tenang, kan Heeh, bisa nih ya. Nih, heeh. tapi justru itu dulu kan gitu juga ceritanya. Mbak Eka tuh ketakutan. Ah saya mau belajar dulu sama Ridwan, sama belajar dulu sama Atin, sama ini. Kata Atin, jangan, hadapin aja. Iya, tapi memang Mbak Eka nggak pernah banyak. 1 lembar, 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar, paling banyak 3 lembar. Ada suatu ketika dia selembar karena belum latihan. Terus nggak nangis ya waktu itu cuman apa dia bilang. Aduh, nggak bisa ini pusing kepalaku. Masih ingat selembar apa 2 lembar. Itu belum selesai dia. Enggak, aku sudah sampai sini aja. Jangan selesaikan sampai bawah. Itu pengorbanannya Masya Allah Iya, ya. saya dengerin YouTube dia tuh yang kata Pak Ustadz, anu tuh apa namanya, hentikan waktu bisa apa kata dia, ah nanti aja lah Pak, anu pusing kepala saya. Iya. Oh, ada yang menangis itu dia bilang ngancem sama saya. Pokoknya Hah? nggak boleh dimasukin ke YouTube. Kalau dimasukin ke YouTube saya nggak mau ngaji lagi. Enggak, itu ada masih rekam. Nanti ada itu. Untuk kenangan mana boleh tak Saya, rekam Mbak Eka iya, nih. saya kirim dia tapi nggak di ke YouTubein, nggak bener-bener ada itu. Satu. Aduh. Itu cerita, Masya Allah pengorbanan belajar itu ya. Kayak Heeh, gampang tapi susah. Makanya tetangga saya kan saya sering bilang, Pak katanya itu murid-murid Pak Ari kok pinter-pinter. Iya mereka kan belajarnya bukan denger doang, praktek juga, diomelin juga, nyentak juga gitu ya. Oh ternyata itu rahasianya. Kenapa murid-murid saya pada pinter, alhamdulillah begitu. Jadi kalau cuma dengerin doang semua orang juga bisa dengerin mah. iya Pak Ustadz. Kalau Ini cuma kakak dengerin tadi. nanti nak Hmm, keluarkan perkataan tuh udah macam apa nih? Susah lah iya. sikit kan kalau tak belajar. Walaupun macam Kemarin mana ya. itu kemarin itu kelasnya itu tuh Bu Patonah. Dia tahu itu wahu katanya. Dia baca pak. Paknya dia baca wahu. Saya tahu kenapa ya mulut ini beda sama ya itulah saya bilang. Makanya perlu latihan gitu ya. Iya. Nah ini kakak ini termasuk orang gigih ya, semangat. Walaupun ya, diulang lagi. Ini agak Ya susah udah. memang ya. Itulah saya Hmm. ibu mencetak Pak Ulang Pak Ustadz biar aja mengulang dulu lah tak apa Pak Nah, betul Ustadz. Yang betul. penting kenal Nah, huruf pasti betul. kata Kalau orang saya Jawa tak kan bisa alon-alon kelakon. alon-alon alon-alon asal kelakon. Oh, gitu. Yang ini ya. Walmu walmu tapi kata ahwa. Coba lagi Kak. Wal wal mu wal mu taufikata ahwa. Alhamdulillah, bagus. Yang ini habis habis ini Kakak nanya sama suami ya. Ini artinya nisa hukum harsul lakum. Istri-istrimu, istrimu adalah ladangmu. Mas, aku ladangmu bukan gitu ya nanti. Sumber Sumber ladang. sumber Ladang. Ladang tuh mas, mas ya ya Allah. tempat cocok tanam. Dicocok tanam biar tumbuh. Tumbuh lah jadilah anak, jadilah cucu. Yang ini nisa Jadilah hukum. tuh. Ayo baca. Nisha Nisha Ya, tekannya Nisa, Nisa ya, betul betul. Nisa, Nisa'ukum harasul lakum. bagus. Cuman di harnya aja kurang nyamber. Udah nyambar ya. Nisa hukum har sulakum. Samberin, ayo samber. Nisa'ukum harasul lakum. Harsulnya jangan ditahan. Harasul Harsul lakum, harsul lakum. harasul Nisa hukum lakum. harsul Harasul lakum. lakum. Ayo, jangan ditahan. Nisha Nisa, Nisa, Nisa. Nisa'ukum Jangan Nisa, Nisa. Nisa'ukum harasul lakum. Bagus, pinter kan? Itu. Nisa nisaukum harsul lakum. Itu. Nanti kalau udah pinter baca centak-centaknya
lagunya udah bagus gitu ya. Yang ini mata'an. Mata'allakum walian amikum. Panjang. Walian amikum. Walian. Mata'allakum walian amikum. Mata'an lakum walian amikum. Bagus. Kemudian yang ini Kak. Futilu birodi rizkihim. Dikit yang kurang. Futilu birodi rizkihim. Kurang nyambut birodnya. Ya. Futilu rizkihim. Birodi dulu. Dinya nggak dibaca. Birodi. Birodi. Ada mantu bi. Birodi rizkihim. Futilu birodi Bukan rizkihim. birodi. Birodi. D-nya nyamber. Birodi. Birodi. Futilu birodi rizkihim. Bagus. Fadilu biradi rizkihim. Sama seperti waladolin ya. Waladolin nyamber ke L-nya. Kemudian Allah. Bagus. Allah. Jangan Allah. Allah innaha apa Pak? Kurbatul. Ala innaha kurbatul lahum. Ala innaha kurbatul lahum. Kemudian. Wakumul gitu. Bukan. Jangan wakumul. Wakumu lillahi qanitin. Waku tekan. Wakumu lillahi qanitin. Bagus, tinggal dililahnya kurang cepat. Wakumu lillahi qanitin. Ayo lagi. Waku. Jangan wakumu. Tekan. Wakumu lillahi lillah nyamber. Wakumu lillahi qanitin nyamber. Wakumu lillahi qanitin. Bagus. Wakumu lillahi qanitin. Kemudian. Innallaha. Nyamber. Ini Ma'as sabirin. Ma'as sabirin. Innallaha. Bukan. Innallaha. Bukan. Innallaha. Innallaha. Bukan. Innallaha. Innallaha. Bukan. Nih sebentar. Nih. Sebentar. Bantu suaranya Bu Eka nih suara sih. Innallaha Bu Eka ya. Yuk bantuin sentak Bu Eka. Nih saya contohin ya. Innallaha ma'as sabirin. Sentakin Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Nah gitu. Cuma dia agak metik Allahnya innallah. I-nya udah enggak ada itu. Ayo, sentak itu. Ayo. Innallaha Masih innallah. L innallah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ya Bu. Ayo, kalau tarik. Ya coba.
Bukan. Innallah. Kalau itu mah Innallah. 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 Bukan innallah. Innau. Number. Oh, inau. Ya. Ada Innau. macam double. Innau. Ya Allah. Dah boleh coba. Ya coba lagi. Innallah. Ah. Innallaha ma'az sabirin. Maas. Ma'as sabirin gitu. Oh bisa. Innallahnya udah bisa. Coba lagi Kak. Baik Kak. Kasih contoh. Yang bawah. Innallah masih belum bagus. Innallah. Innallah. Innallaha ma'as-sabirin. Yo, kan tadi. Innallaha ma'as Hanya pendek. sabirin. Innallaha ma'as. Innallaha ma'as. Aduh Ustaz ada suara dah habis. Ya, enggak apa-apa. Belum tenang aja. nyentak suara dah habis. Oh, saya suaranya Sekejap, udah lagi habis nih. Ayo, innallah. Innallaha ma'as Pendek. Baik Kak, yang madek kasih mana? contoh. Baik Kak, hanya pendek. Coba. Oh, hanya Bentak baik Kak, bentak. bentak. Oke. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, hanya pendek. Ayo, Kak Kalestari. Innallaha ma'as sabirin. Ya, nanti diulang. Rekamannya ada ini, tenang aja. Ya, ulang Pak Ustaz. Yang bawah. Yang bawah Kalestari dulu. Yo, innallaha. Innallaha Bukan. wis. Innallah. Bukan. Innallah. Innallah. Oh, Innallaha Hanya pendek. sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Bagus. Kak Eka. Tante Eka dikasih contoh. Tante. Innallaha sami'un alim. Nah, masalahnya dia udah Iqra 6. Kalau ini nggak bisa, saya turunin lagi dia. Ayo, bagus. Siap. Kalestari. Innallaha sami'un. Kalau Kak Kalestari, innallah. Bukan, innau. Coba Kak Eka. Kak kasih sentak tuh innallah. Innallaha sami'un alim. Nah, coba lagi Kak Kalestari. Gini, wow, ada macam jenis wow gitu Pak Ustaz. Benar. Innallah. Gitu. Innau. Jenis wow, benar jenis V. Innallah. Ini ditahan dulu. Innau. Innallah sami'un alim. Hanya ketinggalan. Innallah. Oh iya. Ketinggalan. Halo ya Allah, Tak apa-apa. Ayo lagi. Ayo Kalestari. Innallaha sami'un alim. Bagus, mi-nya panjang. Sami'un. Sami'un alim gitu. Ya, lagi. Innallaha sami'un alim. Alhamdulillah. Oh iya, semacam ada W di situnya ya. Kalau Kakak dari tadi innallah. Bukan innallah. Innallah. Kalau macam ada W kan sana innallah. Bacalah. Yang ini wa'anallah. Mana Ustaz nih? Wa'anallah. Wa'an. Wa annallaha tawwabun hakim. W-nya belum nyamber. Kak Tante Eka. Nyambar. Kasih contoh. Pak Eka, nyambar Pak Eka. Allaha tawwaba. Astagfirullahaladzim, tawwaba kan Pak? Tawwabun. Bukan. Wa annallaha tawwabun hakim. Nah, coba Kalestari. Wa annallaha tawwabun hakim. Nih Kalestari. Tawwabun. Tawwabun.
Tawwabun. Coba lagi Kelestari. Wa annallaha tawwabun Bukan. hakim. Tawwaw habis. Baik Kak, kasih Atau contoh pelan-pelan. Tawwaw. Bentak. Tawa ya. Bentak Pak Ustaz. Annallaha tawwabun Oh, tawwab. hakim. Coba Kelestari. Wa annallaha tawwabun hakim. Kurang nyambar. Lagi. Tawwabun hakim. Lagi. Kelestari dulu. Kak Eka dulu kasih contoh. Centak. Baik Kak. Wa annallaha tawwabun hakim. Oh, penetahan tawa ya guys. Gitu. Iya Wa lagi. Nah, Lestari. annallaha tawwabun hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, kalau udah disentak begitu, Eka tuh biasanya nyentak, cuman dia lagi lapar. Nanti kalau udah bagus, nggak usah disentak, tinggal gini. Wa annallaha tawwabun hakim. Ini nyentaknya lagi nggak habis nih. Suara saya nggak ada. Yang bawah Kelestari, hatta. Tatiyahum gitu Pak Ustaz. Kena nyambar. Ditekan ke tak. Hatta tatiyahum. Humul. Hatta tatiyahumul bainah. Lumayan, Kak Eka kasih contoh. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kurang nyentak, itu udah bener bacaanmu. Tapi itu tidak nyentak. Biar nyentak, kalau gitu mas saya juga bisa. Saya pengen yang nyentak. Suara saya ini habis suara saya. Suaranya pada habis tuh. Sudah habis. Karena ini harus disentak nih latihan. Mohon maaf, suara saya ini korban suara ini gara-gara Sumini dulu sama Arum tuh. Ya, maksudnya saya terlalu semangat. Suaranya nggak balik-balik suara saya ini. Ayo, Eka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kurang sih, sentakin lagi. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Coba Kelestari. Itu biasanya Mbak Eka nggak gitu, dia lemes kali, udah lemes. Ayo Mbak Kelestari. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, pinter. Nih, kalau gini. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tapi suara saya yang lagi habis ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bagus. Khofidotur Kak. Khofidotur rafi'ah. Lumayan. Kak Eka centak, kurang dikit. Tak Mbak Eka. Khofidotur rafi'ah. Di ro-nya Kakak Lestari kurang mantep. Yuk lagi. Khofidotur rafi'ah. Khofidotur rafi'ah. Khofidotur rafi'ah. Kayaknya nyentaknya. Khofidotur rafi'ah. Kayaknya perlu diulang-ulang dulu ya Kak ya. Khofidotur rafi'ah. Ro-nya panjang. Rafi'ah. Rafi'ah. Karena ini banyak tasjid nih. Segini hebat aja. Yang mana bagus. Ya. Apa 30 dulu ya Kak ya. Itu suara baiknya biasanya bukan begitu. Kurang kencang dia. Biasanya bentak-bentaknya mantep gitu. Cuman dia sungkan sama Kelestari. Sudah ngantuk tuh Pak Ustaz. Kayaknya. Ngaruh ini sama sinyal saya, HP saya kan saya pakai headset. Oh, sinyalnya juga, HP-nya juga, dananya belum ngalir juga. Kita doain biar ngalir ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Mbak Eka ya Mbak Eka. Berikan kebaikan bagi orang yang membantu agama Allah, pasti akan ada jalan. Insya Allah. Yakin lah itu. Mbak Eka, Insya Allah. Ya Mbak Eka ya, mudah-mudahan Mbak Eka panjang umur. Terima kasih Mbak Eka sudah bantuin Kak Lestari. Terima kasih Kak Lestari sudah mau belajar. Tolong diulang-ulang ya. Saya bukan nggak mau nambahin lagi nih. Ini mantep nih. Bisa ini ke yang lain akan pengaruh. Tolong disentak-sentak. Besok Biar. Oh iya. Pak Ustaz. Iya. Nanti nggak apa-apa. Iya Pak Ustaz. Biar bukan saya mau ngejar halaman, yang penting tuh selembar 2 lembar tuh yang penting nak tepatkan huruf kan.
Iya iya. Kalau nak kejar lomba kan bacanya tak tentu arah klepot Ya. klepot klepot. Kak Lestari boleh lihat ya, ada yang dulu 3 tahun yang lalu, Heeh ibu-ibu tuh heeh. pengennya cepet tamat. Ya saya sih Heeh. terserah aja, saya bilang, "Ibu belum bagus nih, Ibu Ikro 5 aja belum bagus, harusnya kedua dulu, ketiga." "Ah, enggak," terus aja dia. Selesai Heeh. Ikrotnya tamat, baca Qurannya masih belebet-belebet juga. Dia bilang, "Kenapa saya begini? Katanya udah lulus Ikro masih." "Ya kan Ibu nggak nurut sama saya. Ibu Ikro 5-nya Aduh. belum bener. Ibu harus ke Ikro 3 dulu." Ibu nggak mau. Ya akhirnya kurang mantep gitu ya. Yang Kak mantap, Lestari terima baiklah Pak kasih. Ustadz, Mohon terima maaf kasih kalau ada banyak. ungkapan yang kurang berkenan. Terima Iya, kasih banyak. enggak Pak Ustadz, saya terima kasih Silakan. banyak pada Pak Ustadz nih. Pak Mhm, Ustadz minta sama-sama. maaf, tuh hari kan begini, ada kawan tuh kan, Kak, kalau kirim ke anak yatim nanti saya tumpang 100 Iya yang bulan iya. lepas. Tetapi Oh bulan gitu. lepas tuh kan dia bagi lambat, lepas itu saya bilang, Mmm, "Duitnya belum masuk." Ah, mhm tak apa kalau mhm. nak tambah, tambahlah. Lah itu semalam dikasih tadi pagi ditambah ke Oh, 100, jadi eee, Rp2. Tak apa iya besok nanti iya hari iya. Jumat atau Sabtu. Jadi itu sebab Alhamdulillah. saya tak masukkan lagi, nanti kalau kalau Eh, saya dah masuk, nanti mhm, dia punya 200 nak pergi lagi kan, kurang-kurang kalau alhamdulillah. ada tambahan tuh agak lumayan sikit lah kan, Ya taklah betul nih Pak betul Ustadz, betul. Oke Terima lah, kasih terima Kak kasih Pak Lestari, Ustadz terima banyak-banyak ah. kasih, sama-sama. Oke, Terima kasih untuk semuanya. assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih.